Marko Lupušin ovog jutra sa nama sa najnovijom sveže mirišljavom knjigom Legende Beograda. Koja po redu, Marko, knjiga? 108. 108. Ha, zapamtila. Čekaj, jedini čovjek koji je o tebe napisao više knjiga, to je Šešelj. Ali ko zna... Znakom pitanja. To je ko zna čije su to knjige. Marić je sve te knjige pročitao, on ceni, poštuje Šešelja. Ne, sad je veliki sukob. Čim pročita knjigu... Ja sam dao izjavu da je zabrano da igra mečka u Srbiji, da je tad počela naša nesreća. Mi se sećamo kako je to bilo. Evo, ti si došao iz unutrašnjosti. Pa kad mečka zaigra ispred železničke stanice, pa se penje uz Balkansku, pa kad zaigra ispred hotela Moskva, tamo je bilo i neko drvo. To je bilo atrakcija neka. Pa se mečka popne na ono drvo, mi aplaudiramo. Ali danas ima puno mečki, pa nema sada... Sad ovdje jedino jedna mečka koja igra mečka Božana, to je Šešelj koji nastupa na televizijama, učestvuje u raznim zaverama protiv mene. Iako smo bili prijatelji veliki. Mi bismo ga zvali u emisiju, ali naša produkcija je mala, nema dovoljno novca. Pa za Šešelj koji je pošten čovjek učestvuje u krađi. Ja nisam... pomislio da bi Šešelj... Ja sam mu nudio da preuzme moju funkciju, da bude voditelj umjesto mene. Čak je neke emisije vodio s tobom. I ste to i rekli. Sad je gost u tvojoj šarenici. Ćirilici bivše. To jeste šarenica. Pa to jeste. To je sad više latinica i šarenica. Mariće, vidite vi na što smo mi spali. Nama gosti svi moraju za džabe da dolaze. A da bismo imali gospodina Šešelja, treba dobrano da se plati. Mi nismo još u toj mogućnosti. 5.000, to je ranije mečka naplaćivala. Cigani s mečkom su 5.000 naplaćivali. I sad je Šešelj 5.000. Vi ste meni prijatelji, ja sam zato srećan, a niste mi poslodavci. I to je tačno, hvala. Ali zato predstavljamo novu knjigu Legende Beograda. Kad ste vi postali Beograđanin? Ja sam došao na studije 69 iz jednog malog mesta koje se zove Brus. To je ispod Brzeća kad idete prema Kopaoniku. Da studiram novinarstvo na FPN kod Sergeja Lukača i Nede Todorović. I radio sam u Studentu i u džuboksu kod Pece Popovića. I prvo me je Peca činio Beograđanin onako 50%, jer me vodio u svoju kuću u slikara Vajara Đoke Jovanovića gore na Topčiderskoj zvezdi. To je prva kuća na Dedinju u koju smo mi ušli. Jer niko nas nije puštao. On je provincijalac iz Gornjeg Milanovca. I ja sam provincijalaca. Mi Svaljeva. I tu sam se osjećao kod Pece Popovića i kod gospođe Mire kao u svojoj kući. Opušteno, puno priča, pošto sam bio mladi roker. On je meni pričao kako je, šta je radio po Engleskoj, gde ima rođak i Americi, kako se družio sa velikim zvezdama. On je bio na ostrovu Vajca za ti veliki festival. Onda sam ja počeo da radim kao pripravnik u listu industrijskom koji se zvao Sekundarne sirovine, ali su me u šali nazivali seksualne sirovine. I Peca jednog dana došao... Pa dobro, svako iz unutrašnjosti ko je došao u Beograd, on je bio seksualna sirovina. I Peca je jednog dana došao... To sam nisam razumela, želim da mi objasnite, ali ne u emisiji. Peca je jednog dana došao i prebacio me u kuću Politika da u listu Zdravo vodim omladinu. Tako da sam ja, Mariću, sam trenutak... Vi zvanično Beograđani. Tako da sam postao ona druga trećina Beograđana. Osjećao sam se Beograđanin kad me pošalju na službeni put. Dejan Lučić je bio fotograf i moj vozač. I mi odemo... Je tebe špionirao ili samo mene? Samo tebe, Marić. I odemo u Makedoniju na radne akcije i vraćamo se. I ja kad vidim Avalski toranj, ja se obradujem. Čekaj, Marko, tad je Beograđani... Tad sam postao Beograđanin kad sam dolazio kući. Evo, mi kad smo živjeli u unutrašnjosti, kad se pojavi Beograđani, to je bilo jedno zanimanje. Kaže, Beograđanin, to je bila profesija. Mi smo to gledali sa divljenjem. Kaže, rođeni Beograđanin, zanimanje, još da radi nešto. Brus je imao 2 odmarališta dece iz Beograda. Pa kad dođu deca, pa pun bazen, pa pun grad, pa vaspitačice. Kao da su deca s Marsa. Gledaš Beograđanke, jer Brus je jedno planinsko mesto, malo čisto i sa jako interesantnom... Znači, provincijalci su dolazili u Beograd i stvarali ga, a ne pravi Beograđani put belog sveta. Čekaj, mi smo tako divlji došli ovdje u Beograd i pokorili smo te pitome u Beograd. I oni su nas prezirali a mi smo se ponašali kao veći Beograđani od njih. Pa to uvek dođeš i tako radi. Jer se bore za svoje mesto pod suncem u Belom gradu. A ovima je bilo sve dato. I drugo, mi smo ličili na nacionalnu transfuziju. Mi dođemo i donosimo... Svežu krv. Svežu krv, naravno.
Ali evo ovi tvoji junaci, to su najznačajnije ličnosti iz 20. veka. Izvinjavam se što sam ti izostavio, ali ima vremena. Ja sam se pitala, da, ali za 109. knjiga. Svi ovi što su ovdje, Da. svi su dođoši. Ko zna odakle? Iz raznih srpskih A zemalja. gospođa Madlena Janković, Cepter, nije dođeš. Pa nije neko, kao Branko Pešić, on je rođen u Zemunu. Olivera Vučo je ispod Brankovog mosta odrastala i tako. Ona je završila 5. Beogradsku gimnaziju. Nađe se neki Beograđanin koji je ostao. Ona je svetica industrije zabave na našim prostorima. 76 puta je nastupala u najvećoj svetskoj dvorani, a to je bila Parijska olimpija. Janika Balašev je svirao na tim koncertima 60 puta. Tereza Kesovija je pokušala da je kopira i izdržala jedva 30 puta. Ali ljudi nisu znali da je ona mogla da igra po razbijenim čašama i da se nikad nije posekla. A igrala je, sve je bilo kršilo. Polovinu tih ljudi sam znao i polovinu tih ljudi sam volao. Sad, kako je nastala ova knjiga? Pa nastala je tako što je jedan stari Beograđan koji se zove Milan Lajhner, nekada šampion Srbije u judo i predsjednik judo organizacije, biznismen, humanitarac i ja. Sarađivali smo na projektima... Čekaj, on bira ovu stariju generaciju. Da. Sarađivali smo na projektu istorije Templara u Srbiji i Milanu se dopao način kako smo to radili i napravili smo jednu internu knjigu o Draganu Maleševiću, Tapiju kao masonu i prvom srpskom templaru i također to mu se dopalo i mi smo tako sedeli i ja njemu kažem pa daj Milane, ja sam se i dalje ponekad osjećam dođoš, provincijalac. Žao mi je da se ne zna ko su legendarne ličnosti grada Beograda. Želim da obnovim svoje znanje i želim da imam u pameti ko su te veličine koje treba da poštujem čitavog života. Jeste Vanja Bulić napravio 2 knjige o Beograđanima i Beograđankama, ali to je bilo onako novinarsko pitko. A kako ste pravili ovu selekciju? Ko su ti Beograđani koji su ostali? Po ličnom interesu mom i Milanovom, po našem ličnom poznanstvu i ljubavi i poštovanju prema tim ljudima. Evo, piše lepo ovdje, Beograđanin se postajalo na 2 načina, ili rođenjem ili doseljavanjem. Grad je pružao šansu za uspeh i domaćim i pridošlim žiteljima. Svi koji ga iskreno vole su u Beogradu nalazili svoje mesto i pače sunca za sebe. Odatle su se širili naokolo po Srbiji i svetu. Kako se danas postaje Beograđanin? Pa isto na stari način. Kada sam ja 69. dolazio i kasnije u Beograd je stizalo godišnje 80.000 ljudi. Danas stiže 40.000 ljudi. Neprestano se doseljavaju. Neprestano Srbiji i Crne Gore i Bosne. Došlo je 150.000 Rusa, pa nijedan nije Beograđan. I postaće. I to je tačno. Mnogi su dobili državljanstvo. 280.000 je dobilo državljanstvo. I onda su imući ljudi iz dijaspore Crne Gore, Bosne i Hercegovine, naših otadžbinskih zemalja, slali decu da studiraju gde? U Beogradu. Kad putuju u svet, kuda idu? Preko Beograda. I tako je Beograd postao... Dobro, ali nisu svi koji dođu u Beograd Beograđani. Ja nisam Beograđanka. Ja koliko god živjela ovdje i radila, ja se ne doživljavam tako. Dakle, ima neki koji se tako doživljavaju i osjećaju. O čemu ti govoriš? Tebe u Valjevu ne priznaju. I to je tačno. Pa oni dovode da vodi emisiju o Duvan Čvarcima. Jovana Jeremić, pored tebe, rođene u Valjevu. Ne, nije važno da li mene Valjevo priznaje. Važno je da Valjevo priznajem ja, a živjeti u Beogradu je lepo. Čekaj, zašto nisi ti vodila Duvan Čvarke? Mariću, Katarina je u pravu, tako Kraljevo živi u meni, gde sam išao u osnovnu školu Svetozar Marković i Kraljevo i danas volim i cenim i volim da odem u Kraljevo. Imam tamo bratanicu i zeta i osjećam se kao kod kuće. Brus ne toliko jer su se Brusani loše poneli prema mom ocu i mojoj porodici. Nisu ispunili svoje obećanja. A kako je kad odem? Ja odem Gornji Milanovac, ja nikog ne poznajem. Ne viđam ove moje školske... Normalno ne živite tamo. Ja sam otišao pre više od 50 godine, tako da nemamo nikakve... Imaš kuću i mamu tamo i tu si. Ali Marko, svi ove ličnosti koje si stavio na naslovnu kao legendarni, svi su bez izuzetka postali svetske ličnosti. Beograd je svetski brend. Oni su to učinili. Jer postati Beograđani, a sljedeća biti građani sveta. Tvoj prijatelj Steva Dedijer je bio najveći profesor
špijunaže na svetu. Živeo je u Stokholmu, a umro je u Dubrovniku. Svi su oni u to vreme imali kuću u Dubrovniku. Trebalo je Bata Todorović da bude, koji također imao kuću u Dubrovniku, ali njegova porodica se nije složila da stare dane... Da uđe među ove velika. A on je zaista bio velika. Mi ne znamo, nije bio nikakav kriminalac kao što je predstavljeno. Nadam se da će u drugom tomu biti mesta za, naravno, nove ličnosti, već pravi spisak. Moj junak u ovoj knjizi jeste Momo Kapor. On je prvi put provincijalcima, kao provincijalac iz Sarajeva, prvi put je provincijalcima jasno rekao, vi ste Beograđani. On je napravio knjige o Beograđankama i taj njegov duh i danas postoji. Bio je i pisac i slikar, ali on je bio... On je izmislio taj beogradski duh. On je izmislio beogradski duh. I hvala mu, mislim, i danas Momo Kapor živi tu među nama. I najveći hroničar vremena, a oni su ga smatrali za lakog pisca. A ne postoji čovjek koji je tako... Nije se ljutio, on je živao srećno. Posljednji put sam ga viđao kod Boška Radonjića u Lotos baru, gde su obojica bili pod lekarskom terapijom jer su imali problem sa pritiskom i šećerom, ali su cepali čivas Tito, viski i pričali stare fazone. Naročito su se podsjećali kad je Momo bio u Kanadi. On je prvi čovjek koji je upoznao Boška Radonjića i oni su mislili da je on neki modni kreator. Da Ralph Lauren su, mislim, pošto liči na Ralph Lauren. I vodio ga je Boško s tim mafiozima i kaže ovo je kreator Ralph Lauren. I onda su Hrvati, kad je Momo bio na Srpskom saboru u Kanadi, napisali da je četnik, da je bio među četnici. Tako je postao teški pisac. Dakle, nova knjiga Legende Beograda, dostupna već sad i u prodaji, je li tako? Moja glavna ženska junakinja je Jovanka Broz. Broz, to sam videla. John Kennedy je njoj rekao, ona je bila sa Titom 12 dana kod njega u gostima. Posljednji gosti u Beloj kući pre ubistva Johna Kennedy, on je napisao da je gospođa Tito treća dama sveta. Prva je bila kraljica Elizabeta, druga je njegova Žaklina, a Jovanka je... Iako je njoj tetka, kad se udala ti je rekao da je mogla i bolja suda. Dakle, imate Oliveru Katarinu... Da li ti znaš da poslije Titove smrti Jovankina obsesija je bio Miro Radojčić, najlepši, najšarmantniji novinar. I proneo se glas da se Jovanka Broz udaje za Tita. Mada se ona u njega zagledala i kad je bio izveštač sa broda Galeb. On je bio i šarmantniji od Tita, i lepši, i veći, i mlađi gospodin. Ali on je samo tražio od nje da je napiše memoare. Jovanka se jako razočarala. Irke i Miro će biti u narednom izdanju. 12, 13, 14, 15, 16... 34. Koliko? 34 Jesam samo tri ženska legende. Biće više žena u sljedećem. Što tako malo? Zato što je 20. vek bio vek muškaraca. A mislite da ovaj nije? Ovaj je vek žena. Tako kažete. Imamo 200 televizija, kad upalimo TV ekrane ujutru, imamo 200 mladih dama na ekranima. Pa i tad je... Žene drže srpsku televiziju. Žene drže Srbiju. Žene drže svet, da vam ja pojasnim, ali kako god želite. Čitajte knjige Legende Beograda. Hvala, Marko. Hvala i vama. Srećno. Prijetno.